Watukufu wa Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amade namna mjuao kaya ritsahwa rende harumu uchaguzi wa heze vote wa he ma gouverneur ngaboneza he presida shasi ritsawa rende harumu ma gouverneur ngamjuao kaya unu wakati muhimu halisi ili emaranya wanikiwesho nende hombini watsungue emrojo komona maslaha ezahandani midobi mi uparwa basi Mohamed El Had tsizalwa Komoro ti rengedwa mana harumenti inu ranzie Cour de compte yakayabulwa tifanyazi au ministère des finances en tant que directeur de cabinet tika directeur de cabinet au ministère de l'intérieur tika directeur de cabinet à la Cour constitutionnelle na dhamana za daula waziri wahe mahakama fonction publique na affaires islamiques na droit de l'homme tijati kana interim ya heze élections ministère en charge des élections, en particulier le ministère de l'Intérieur, na wakati mwingine zingara interimu ya ministère des Affaires étrangères. Ezora fanya hindini, bon, risana risaidi ya nchi hatu haruma ze reformu za usiana e mahakama, réinstaller le Conseil supérieur de la magistrature, réinstaller les règlements usiana ema avocat, ma notaire, ne ma huissier, na organisation ya hech parce que gabajaka hata texte za kawenesa réglementaire ili zehazizaha au organize ngabo na bwana rakarawana ya réforme de la justice rikarimundu msaada wa Union européenne à hauteur de 9 milliards ili zinjectewa ureforme mahakama ya hatu heze pande zontipia hamutaswar tinoshindani zibuwe yabo banda zedwamana izo alhamdulillah irivuku haruma ndongo zinji gardanjia haruma ziba tanatabu za madanganya rendele ya ukaya emana ratsawa rende haruma zevotizino hindini ngamjoke gouverneur mono sharia hanikiwa bandu za dhamana ambako les compétences exclusives na compétences concertées sha gabondongo lazima ndo ajue kabano re serikali ya daula re ma gouverneur re zezi za mikoa ni zirambo meri inunga iconstitue un tout c'est l'état inu daula ilazimu waserve maraya ya hao yani wake au service ya hema citoyen ya wefasra yawe na ndungo na jukumu haruma zedomana za hao banu mrudanza uneme gouverneur wa leo wengu kama coordinateur wa hizo collectivité locale shabo nganzoze collectivité locale zinuramba de zemeri zike aux normes haukawa fanya mitwala menji harume tsinu ya he programme de coopération décentralisée il est saidie hainamna ya ufanya ze budget enamna organiser ze services neze marché na izo zontipia habahati mizi rengo zitulo haruma tiroir nabo hatanga bo wana wa Komoro wafanya hazio wanashwa hatu hatangwa parwa haruma tizirwa jina wende wapange domaine ya heze politique ya décentralisation alafu yo masikiti fumaru madiro yode manaranzo kaya ezahandani zishinde zikarma zikawainda za lazimu haukaga mjua kaya le conseil municipal lazimu zifonctionner namna lazimu ndojo ze hatwa zirengwao esa ila kanga ndongo za washinda weliri one daula haukaye daula lazima wasaidie ezemeri haukawanu harume falsafa ili udwalo karibu memaraya shabo tsene maraya ngo na jukumu ya winterpele zitsohenda shaba timbire fanyeta de lieu haukaya yode juko kademindu ya he gouvernora ili rione daula harume maendeleo haukaya gasina atuzi nji harume tsinu ya tourisme ya pêche ya voirie environnement gestion des marchés izo zontipia hususu anibanu gouverneur kanaka uzigere manaze meringi zone autonomie chaque dito zili yatunde ngamona ukaya mswamini kaya haruma emadhamana wabira watoparo diligente control ili watojue namna ze swarafa sidoa he daula wa injecter mapesa mathalani des sentiments additionnels watoyuzisa hawe préfet ya jouer rôle ya contrôle de légalité ya heze actes imposés wao donc banu ngabo defizi njisha ekaze institutions zinu kaziti aux normes ya bonga serma mushkil yode mana bokonga nzo shehitwa shehe gouverneur murujo shindaya kingi yeze ndongo hizo idi atunde zikera ili relever défi opande wa he pêche banu itilo aroma constitution pêche artisanale shaiwa batideli yo haukayo wakati wemu watu
mzee watu alimrujaye na Mamadou sha abasa abangyo industriel gamonao yandisiwa yabo principalement haruma ze projets za soumetewa Doha yo mongoni mwe ya retenewa inu ya secteur ya pêche aningabo miji 18 ya identifielwa ili shinde fanyazi yo hata mono le jumbali bula na hizo shahabatimbi orejei yo lazima rendera one serikali ili njienzianili to bure rifanye zofanya haukaka wanaoja rejecte mapesa wala rent upande wa tourism wangu ambao kakomoro ndio na atuzi njishanga nzo mitwala ifanyiwa haza kweli ze projets ifanyiwa hamwe madavu ngabo shindini ngabo miji minji ya turistiki ngabo lona utandamu ngabo mitsamihuli izo zontipi ya shangara nzoze meri umsada wa serikali rifanye expertise rifanye ze plan rijuo kaya evanu garanzo bengalo hindini au garanzo hoteli hindini joka accessible harumo emaraya ekaramba tourism ya wivatsana ne infrastructure za lunga ngabo zilone daula shawandwa hunde urahafu wandwa hunde telefoni wandwa hunde unono mratsende ya mala hiyo kaze poste de santé kaziti na izo mungu ni mwanzo zirekebeshihe upande wa zelikoli tena zinspections zifanyishihe rijokaya wana hatu wado wasome harumaze conditions za kikawaida na lekoli za lazimuzi zike aux normes établissement halafu wake utundiwa inspection hiyo ya bonga bonezindo leo la kulihali na msorengo mfano wa capital sonti pia ngarendao rehudesha hula shahatu harumantavu na kudi lazima zibadilihe nongasina mapesa ngasina zenchida banu hata estimation budgetaire gizo wanugene sawa hata commune na mrengo mfano ya capital yona environ 2 milliards izo doshida rifanya ndongo zinji banuzi hazizo zote pia zifanywa programme de coopération décentralisée namna yofanya nomenclature budgétaire zifanywa pia kabatsa ndongo hata namna yofanya note circulaire arrêté shabatimbi kabati continuité kabati suivi ya ndongo yo mongoni mwaze ndongo risufreo iyo demana rijeritsa komsada ili risaidie ricordone za hazizo zinjie abunga mjuao harumai politiki ya coopération décentralisée ili jisaidie hotundi wa serikali efasira yabo sende fungu mikataba na wandu boko serikali goja watunda wafanya si enquête bonze wajoka wanuti wandu wa wastahiki hawandonzo katamwensi ila demana wotundisha rien n'empêche ze initiatives za mabavu rioneze potentialité haruma le dima haruma ze secteur izo zontipia haukaba nonsudo amba ukaya banuza daula zinuza mijijengo zinuza za commune inude daula yoti pia lazimuri kenti rihadisi mwajandi rihunde madhamana wa daula wajoka na attentif wajoka na dito waone wasaidie ze loi de finances za hatu zi prévues de subvention izo ngizo muhimu haku haukaya zenchida ngabo ze recettes locaux nardo fanye état de lieu na rihanza tena wando do rendre compte haruma gestion hiyo c'est-à-dire wado ze bilans za hao zisumete à la cour de compte zisabwe mapesa njia bano era yangu anzo hindi kana ukana zero shangwanzo kaya zera likumi ajozi toa yaoneka zirengwa ne daula zinjia mosherumba shao zitoa tena nganzo ya jue namna zalawa ilonga rushida rilawa haruma baba ndano ya saya tena banu mkini hake madhamana warihwa wasiuhao nganzo ze organisation syndicale au wahewa nrohazi na zozo tipia zido interpele o waendesao ngamonawe upande wa hevuari mswami nukayango una statut ya stahiki ngamjoka wala mungoni mwandu bonze ushinda waniki wa mishahara ili nezeriski warengao na assurance shamlu kotongwe da livre hata kwa tina statut na zo mitwala yeyo pia mlavioni ukaya zifanishi hashahabati mbi garejeo shaduona ili deritsahe misada upande wa plan de développement économique ya wefasrabo des entreprises rione daula rikema actif shayo de kariji pangando zemerizi rejeyo rila hansi wando stahiki haruma ze dhamana ngabo ze département technique ya urbanisme ngabo he madafu ngabo ya jaw shayo do mwe za mikoani esaila subutiri fanye budget joka fiable ya twalilo arendera une daula warisaidie ritiendiani donc banuze temungi zozinji eme ze defingi zozinji
haukayanga mjua ukaya upande wa santé publique amsongo mnikani mfano mtutu koko soti pia he maharibi ne masonu kwenda ukarume mishaki kingwa dao kwa tujwa tangwa lao hindini ogizani shabo ze service za stakis wenda ze watu ndavo jioni izo ze prevention lazima ndio watu ndeva nisha eshere ushinu shihantswa ma conditions za lazimu ebano banda kaka sijahulu ngamshifanya jau na kamtsweda mashi rengetswa bili mahuliza wangu izo joshi daiwane na mbadezi nji haukanga mwana ndungu wa dubao haruma avese na problem tibasi upande wa heze poste de santé wandu wa rituali namna nga wandu maduhazi watushida wa déplacer de l'hôpital wadoke matwabibu likauzi ono wakati wa hale hapa ha matwabibu ngo wenchi wadwenda mwema laho wefanyeze visiti hizo shaizo ngazanzao kaya ze collectivité locale zike fort zike honorme zike na wamilifu esailale we gouverneur ojo ulenza hitwa yendea wane upande wa serikali abo yondo ranzao kaya demana ra tsahari nje harumaze bwana zinu libadio mtsango wa hatu na uomba ukaya banu mhono mzima koreme koti nganzo msada wangu wanunga monawe fonctionnement heze parti politique kabati mrulo na vocation yanzanje arma parti politique erifanye bon est obligé wangu wa rengeze risque zinu ili ritapiliensia hatu ne maudu ya hatu na umobeani bahati njema rifikiri ndondo na uinsiste harumo msaada ze atuza hatu ya diaspora ili wa apporter les investissements za sari jo wona ma bailleur ne ma partenaire walobo nsiju na mbushiriani nyansi pia mnishiliao bahati njema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.